Letona la ditjhelete Ino Kotongwana le phatlaladitse mehato ya kimollo ya lekgetho bareki ba hulang ka ditlhako tsa morao le dikgwebo tse thefutsweng ke kgawa kgafetsa ha phepelo ya motlakase. Kimollo ena e kenyeletsa le ho hokelwa ha disola le ditheko tse hodimo tsa mafura. Ke selemo sa bobedi ka tatellano letona Kotongwana le sa nyolle lekgetho la mafura le la letlole la dikotsi tsa mebileng. Letona le re sena ke ho qoba mathata ka bakwang ke energy dithekong tsa dijo. I'm pleased to announce 2 tax measures to encourage businesses and individuals to invest in renewable energy and increase electricity generation. From the 1st of March 2023, businesses will be able to reduce their taxable income by 125% of the cost of investment in renewables. Kotongwana o boetsa phatlalatsa diphetho tsa inflation ya lekgetho la basebetsi le la ho beha meja fatshe moo a sa fetolang lekgetho la tswekere. Due to difficult operating environment for the sugar industry, from the impact of flooding, social unrest, the health promotion levy will remain unchanged for the following 2 fiscal years. To enable the industry to diversify, restructure, Batho ba tsubang kwae le ba nang jwala ba thefutswe haholo ke ditekanyetso tsena ka morao re letona le phatlalatse ho nyollwa ha theko ya tsona ka disente tse 98 pakana ya sakrete le disente tse 10 le kotikoti ka leng la biri. Tax revenue collections for 2022-23 are expected to total 1.69 trillion. This exceeds the 2022 budget estimate by 93.7 billion. Batho ba qalang ho reka matlo ba imollotswe haholo ka ha ba keke ba lefa ditshebeletso tsa ngodiso ya ntlo mabitsong a bona ha boleng ba yona e le milione le 1.1. Ka ho le mmuso o lohotha ho imolla Eskom mokitlaneng wa yona wa diranta tse dibilione tse 254 e le hore tle kgona ho ngoka matsete le ho tswela pele ka ditokiso tsa diteishene tsa yona. The lack of reliable electricity supply is the biggest economic constraint. Record levels of load shedding were experienced in 2022. I'm told 207 days of load shedding compared to 75 days in 2021. Mmuso o ntse o tsitlalletse boitlamong ba ona ba fokotsa mekitlane ya ona e le hore o tle o le botsitso maemong a ditjhelete. The culture of non-payment, not only by municipalities, but all organs of state and individual household customers, is concerning. Such a behavior undermines and cripples our institutions and makes it impossible for them to deliver services. To change this, the National Treasury is exploring ways to encourage all to improve their behavior and do the right thing. Mmuso o lohotha ho thusa Eskom ka diranta tse dibilione tse 350 moo ditsebi tsa moruo di reng tabatabelo ena e tlo mpefatsa maemo a mokitlane wa mmuso. Thank you very much. Letona Kotongwana le re le ha ho hlomathisitswe melao e mmedi ho rarolla kgaello e teng meralong ya tshebetso fela ho ntse ho ina le ditlhoko tse teng tse sa hlokeng ho rarollwa ka molao.